Gukinyaniria na riu gicunje kia arutwo aria mareketie kuingira thukuru-ini cia senior secondary guku bururi-ini gikinyeire 85% hari igana, riri thirikari itanyite gukinyaniria gicunje kia 100% kia arutwo aya gukorwo maingirite thukuru-ini ici. Kurumiriro mutongoria wa bururi William Ruto ni athite arutwo aria mataingirite thukuru-ini cia senior secondary ni wagi wa bithi hamwe na uniforms makaingira thukuru-ini iria metitwo guku bururi-ini kwambiriria muthi wa mwambiririo kiumia giukite na gutire murutani uhetwo rutha rwa kumahundura na mucii. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. Akiaria ri kaunti-ini ya Meru hindi ya kuruguria tafarira ya nyota kuri mbeu njithi kuma kaunti-ini cia Meru, Embu na Tharaka Nithi, President ni ugite thirikari ni irekereirie kigina gia ciringi bilioni 44 cia kurugamirira mahuthiro ma mathomo na uguo gutire murutwo fatie gutigwo na thutha hoka ni kwamukira githomo. Sababu tumeongeza budget ya kusomesha wa Kenya kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700 mwaka huu. Tuhakikishe hakuna Mkenya anakosa nafasi ya kusoma. Oho President ni athite macifu guothe bururi-ini gutigirira arutwo aria mekire kigeranio kia grade ya 9 ni maingira thukuru-ini cia senior school hatari gutiriria. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Ruto ni ahinyiriirie kuga githomo ni gitugi gia bata kuri murutwo oro wothe niguo ekurie na eyake muturire-ini, na uguo ni kihoto kia murutwo o wothe haria aruma kwamukira githomo kigashiru. Tumejenga madarasa mpya 23,000 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto, in the last 3 years we have built 23,000 new classrooms to make sure every child is in class. Maya mahanikite riri murutwo umwe kuma kaunti-ini ya Kirinyaga na uria ukurikanite ta Jeff Waweru atariingira thukuru-ini wa anake wa Barisho uria etitwo thutha wa kwigwatira pointi 68 kurumirira wagi wa bithi. Ngoro tukoretwo tunaruta family ni kwaga mbia cia kumutwara cukuru. Ndi area chief na kubetukira wito wa thirikari ndikirite oguo ni tuivangite as the community na ni undu woguo on Sunday twina fundraising aba Itharaini shopping center la Nyanya na niguo tutigirire Jeff on Monday ni join sukuru riendete wa Baricho High School. Riu andu a itura ni moriti andu a wendi mwega mamuteithiririe niguo ahote kuingira thukuru-ini uyu. Andu mothe skulu itu no ni ndetacokete skulu nduraga muci tukite kumufuata nginya muci getha mwana uyu ndakorire. So well wishers, just welcome, getuteithie mwana uyu o kiria mundu egukorwo nakio atuike wa guteithika. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.